Hi, good morning everyone. Norok jokno lamsogo ani o day to day with Bharti ani o blogo. Tini swkang norok jokno ani khymani Sheri Bai de hamjokno yakaro. Tini ang blog khymani angkha ang 2020 wo kaisa Jaba Khum kaimani. Abo barlia. Tam jane ka size malia bus barlia. Finally tab buat kaisa ririka. Abo Norok share khyna bagise ang tini o blog khymani ani main uddesho khaidi ang Norok no aku buat share khyna. Yang hi hindi mama. Jokno hi hindi. Hi, naba. Jokno hi hindi yang hi hindi mama. Hi hindi. Ani mama share bo tini titu ko jak. Good girl khaye. Boleh naithok tongkhe hai ada. Naila. Mama na naila. Hi hindi. Hi everyone. Welcome my mom channel. You all guys subscribe, like and share. Gitu nu? Betul. Mama. Hindi ka 2 বছর পরে after 2 years. 2 বছর পরে সে বুবার বার্সা রেশিও আবন রং তিনি আং ফুনুক নাই ফাইদে আং ই ko nai diaro ang bono baria ni kunsi khailia hansi toni রেশিও ই ko bolong kharu hansi toni রেশিও kai ko finally bubar barsa barkha iko bubar kaisa rikha ang belena tongthok jak finally 2 বছর পরে 20 ও kaimani tabuk busu 22 solai dong iko barsa barkha kono ang onek dream khaika chamung rok rikha haifone se bubar sirilia iko tabuk kaisa bubar rikha onek naithok obo o jobani bisingo bahai nango mo haino naithok jago double dahino bono ya bagi angkai mata ase bose barlia akai suka khibina poronto naikhang bono tan soi haibano dorjo shokti tui nai khata bodo barno nai iko barkha so nice so beautiful naithok iko ala barsa Bai rong Norok bahai nana sadi Norok koi mas pore ba koi bosor pore Norok jobarok kai thake barjak angle 2 বছর পরে সানি omole barsio Norok neke koi bosor pore rogo bara ba na kisa comment hai sadi belena Hambai hai na hai malai pinai taisa next ani vlog jotno kaham tongdi